قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pada saat wada gini ya. Sudah sari saya tadi ya. Sebab pro insyaallah ednya tentang usaha uras sama makin juga lagi ya. Hadir tanu na di pematakuan. Bisita udah guys. Kata Allah pun satanu sisa ini ya napel pemana na kepakai mga pendidikan dunia. Kemudian ayat bibitan lagi mutua tungannya tapi antonon yung pame kapao kita niyan ko wasiat ya apa kan yun apakah sakiti tarimatan bagi pananyan na betul dari yang suka kedegatan sa kanya urutan lokstan sabab lo na peladakan lagi kaya mananyan nakalilimon tentang sama lima ng pamamagitan Sadaqah Anwar, ya Syekh, Al-Alim, Munib, Mangilan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matahu wa radiya lana Islam. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayrong na pakapian tanong ang mawatan si sa gandaya kaya pakasuntan si sabab sa Sepano ibigay mo Allah sa taufik paman na inayunan tanongnya kapakasuntan siya. Kapakayaan ng mga pagtan mo bibigyan niya mabuka sunsaya win na sabab ko daw bigay mo Allah sa taufik na danya mabuka ubas makasih. Itu di penyelamatan tamusu Allah seperti apa namanya. Ikaduan sisa aluan na mauli makaumatan roon na langwan oras sumya gagarapan na palayatan roon makapasunod ayabu dita no ipasunod oras sumya gagarapan na so oras miyaw sa kakulang lagi-lagi may matwa pag-usapan si oras na oras sa iya sitan miyaw sa kakulang. So miya bukas o ipasunditan mo so mga padaoras inusaptan wala na si kakulang Naging kaya pipikiran nyo na makapasangitan mo sa mga mo. Na maroon agyan ko po kapakasunod sa ano na mauli. Kada dun nakapamuli. Di ka dun pakabawi. Kakanya di ka patay. O baka makakasunod sa dunia. Amaw mapunagyan ko to ayaw mo hasya at tigiran. Nah, miada kaya dunia, debu dunia kekasih kami ada.
Saya mana niya na din nakapakapulita o pumungkar o makasini. Yun din sabab, ako pakapiantan mo ginawatan mo, ingira upaman niya usaptan mo, at yan mo po oras na sitan niya usap ko ako mo. Suwaban na pagkawatan sa anong namawahin na yung datingin na kung malapos alun na yaw maidin na amin na amin. Lamuan na inusartan, apya-apyatan mo na ginawatan mo na ipunin siya ako. O ino, paman na inusar ka, miyakapya ginawan ka, kasi ko agama, antawa ka niyosar ka kapakapitya ginawa ka, nasiko kabaya ginawa ka, udin na gapala mo sa dunia, na ginanay pong isirap mo. Niya kaysa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adin na minimbita kira na piyaganan niyang siya. Nakagiya kumakakansiran na pitiro yan na iya mo po ayat afong malapos alun na yawma idin amin na amin. So Umar na kakakaptan yan o pamaso lapar. Nasukyan na ganyan mo na paman na inipaksya na bumili raw ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama atigian na apiagian ka iya pakakantan mo na ipagisirap na na pitiru ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipagisirkan na kami akapiyaw na ginawa pamanalamuhan na sumya didiraftan miyakapiyaw na ginawatan mo na simpatisir kanan o si miyakapya ginawan ka kung agama antawa kasi miyakapya ginawan ka kung dunia. So lagi din na upama na manalamantan mo Allah niyusartan mo din kaya oras kasi berdekatan mo asitan mo niyusar ikatlo nagyan kaya kiasong tanusin sabab saya sinuan tanusayan na pemamakin internet o ilmu siku agama naya katuluhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalamuan na ini sabi diyo pamana kaadulu Allah sisagyan ka na nalalana naso ini sabi diyo lagi do adna niyawanyan aku sudah niyawanyan dahil ka na naman ako nabiya kaya sabi ng kakiran na ini pamani kairan si Allah adilang Allah na ay kadang lagyan ka na siya ko din kasi ulanan ay nukitan ka ang mga kado na sigurado adin at terima anul Allah at kaya pamangnya nun si Allah arilang ko Allah na di ka penalaman si Allah ini pamangnika o mga kado niya sa kaprilat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, isa na namiyagwatan mo sa gin kaya kiasong tanusin. Ikapat, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niano niya. Igira dominyo ka walay ka. Na suka sa gyan ko tuwadarpa, aya sumuan ka sa mutadarpa, na pamamakinag ka ko agama, na aden malaikat at khusus sa dunia
na mau mayroon na diyan ko tuwataw melalakaw para siku agama na upaman na uunutan niya na ibsaya piyan yung pernah diyan ko tuwapapakyan paman na lumiyalakaw ka no na hiniwatawan na adna malaikat asasayapang kanya ayaw puto akasasayapin niya mereka Nagyang ko akasusuat yan, nagukap kebudaya yan, ayat dia na kawan ka na para ko ako. Nabalangwan na taon na lagi buto. Nasaktan mo asam yung saya. Na basta miyag ikhlas ka na miya parunikan. Na ayaw na kamulagar ka o malaikat. Kenapa kang ini kau matangusin na pamanay na wang kanya? Kaya kang belagan kan nami kau makabalik ka ama kau makapman sa wala. Hindi kang belagan niya baka. Pwede so kita nukiran kapkailaya na sisaya sa mga malaikat uunutan kang nila. Penelamat kau tosin ko Allah. Urian naman na sumong paano sabihan kaya bibigyan tamo ipumabidaway tamo sa kaya kapitisa. Imantol na ulan-ulan ka Ramadan. Umani sarap tano na diipusa. Kapag inunutan tano ang iyang koto akin isuguno. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ginamya kaum masuk Ramadan na kepusatan paman na pagsigirtan yang mo kapusan na ayaman na karanaw to na katigil igira titigil na ka digaputero nagito na pupusa kenapa ayah bu putero na dipusa na diken di Madinah. Dia mau tuakan titik langga ko mga pad. Apa usahang ko kawiyan na yaka teruar o naskan na pupusa. Lagi du Maryam so ina o isa. Nanana yang tayo naliwala sa Quran. Upama ini sepayan sangat tagoria mutamasa ini sepayan na dimaki putira iku mga tao na dia mo tuwalinian kapag putira iku mga tao na dipusas kanyan sa diyan mo tuwawas yutigya kaya usalaw na kagya sertano na titigirtan mo kita makakan titigirtan mo kita makainom nakapusa inusarong abasa. Begini, mani sarap tano nasisirap tama na manto. Ugay, pamana siwatan manang kapiarateya tano, agim putu abalas yang amapia. Sagim putu akapusang ka isa amia adoy abalas o kapusang. Napadanan sa ini singgayan ng Allah sampai tahun yang ko kasurgaan na diyan ko ang mga baraposa aso surga na at napaitaw na kuto sa rayan na ayaw ko pagkaw kitaro o ang mga tao na sumana tao ang mabubayang pusa so yamanan yan na pusa tanong kakagyan ang tanong makasurga itu dihadapkan maka surga tamu. Ogay nagyan kay man to di tanu tinggal bakan na upama na ipagugit tanu ko surga. Na kailangan na masabuk tanu aden amang pangalangan. Kapakaya kialangan kanya na jika makaukit sa giyang upo apay tao ay sesungguhnya ako mga berapuasa. Yan yung mga surah-surah na inakumaan na diyan mo patiran na Isra wal Mi'raj.
Yang kotua kia ganatian si sa Masjidil Haram na oras kotua gagawi na yang kotua ada permakau masih sa Masjidil Aqsa na adna siya gadanian kaadin perteluan yang Rasulullah tigian na targa pasi adna tigian na importanti perteluan na kanarka diningilan Rasulullah so Jibril kau paman na meyang meron sa idi na bisik na lang ng Jibril at tiginaw paman na pulalakawan Ibad na nandito ko. Yuti ka piyang utwa kapang ni sa idi. Giraw pa man na adnap ipagunuta ka na o adan mabagu o pa man na mapulaw la na pengni ka sa idi si kong ipagpuda. Dapman mati na miyaw yan agyan kay loks abubay. Na so loks na ikakapit. Lagi dikira na siya kita nakanalos. Napkatapo kagiyang mutuwa kapit. Napagiraw ko Rasulullah atar ketigyan kaadnap teruna kanarka. Ugin na miyuda sukman so Rasulullah ko Jibril au paman na diningilan yan na pitirong man Jibril at tatarus kadi. Digad na nan pagkamura. Yang kotoa oras na di katawan Rasulullah agi yang kotoa telorong kaadun ini yang katawan ugin na si kaya pa kaumayran sa Masjidil Aqsa na ron pitero o Jibril ini nakatawan na agi yang kotoa kaadun abtero ang kanyang aad na abtero niya ka anak tibo Rasulullah agi yang katawan nanti dia nak hidup so iblis untuk dia. Waktu dia notiargan ka kami yakin bitirai kau. Na suatu dia so umat ka na pala ya siran dan kebuyo iblis. Na dia kai akan gelebak sa agama. Na dia nani eko kontrar tano o iblis. Pergedangannya, adi kau pamana terus, adi yang tak boleh lepakan aku, gelebok para ku agama. Kata orang kata Jibril lagi yang talok sasiya geden ka, nanti dia nadi itu sedunia, dia itu tinggi sedunia. Nah, waktu dia nutiargan ka, kami yakin bitiara ikau. Na lang umat ka na pala ya dinukan dunia ako gelibangnya. Agu dia mo tua tigi na kele ang kasagyan ko tua kalolok siya. Na sama na ya tigi na ayam ko adam ba umur agyan ka iya dunia. Na sa arangan ka amalalang ba sa umur agyan ko tua ros. Ina ko masa Rasulullah na piyaki leron Allah dia kaya dunia na mialok sedu. Na ayah datang mantu Rasulullah na miaka labi sang di bulan. Kata dia mengenal kali dari orang Muslim na 1446 sang ibu aku 400 aku 40 aku meragun na gina ni datang Rasulullah. Saya mana nian na dia lupa kalau sang talos na Oman hingga sa ide dela bisa hiburan. So iman to namanya to kolok sendiri. Oh. Yuli tiga na mga pangalan. Na lagi tanong basta dengan ingelebak. Nagalebak ko agama na pupungalaan ka ng obedience. Itanong ni Pusa ang tanong mga surga. Na antunaw nun ipagalang rakaw iblis. Ama binasanya na diyan kaiya hingga inggalabakan na ipakasurga ka. Na paganayron
Na di kanian di ipaka pamuke, di kanian di ipaka gelebang saka pamuke, basta di kanian pusa, na isa sa paraka ubaka di ipamagakan. Apia wataka, na di ka pakayugan di ipamagakan. Apia sukarumangka, jadi na sulok ska. Ayam penuh ba upaman na seringan kabel, na di ka pakayugan di ipamagakan. Nako masawa Rasulullah na miya kaysan na miya bisita ko seringan nira. Agi ako makaw masagian ko kawalay. Sububay na pialuan yang suwata yan na di kita pamasan siya po. Pialuan yan na di ginabalik ka kakataya so kita ka atigyan. Di ba sultan mo mo iti kumabata na kataya so kita ka. Rumini Rasulullah kubaba yang makau makhluk pawataka. Adna tigian na kibagay kau na kita. Na tigian na uway. Na tibu Rasulullah uway ka uda at kibagay kau. Na miyamagakan ka. Na api awataka, api agakalan ka. Na miyagusa ka. So yaman niyan na igira ka pusa. Na uba ka di ipamagakan. Kapugabina sanya na ko to tiga pusa agitu na isulit ko to sa kasordan na kailangan ng ko to pamalakan kailangan niya sumasana ka anya ka pusa ka lagi no baan kialangan wow anto na po ni alangnya na kasurya Yan kasi kung siya na sila ng mitya yung standard tigil na siya ito nag-iya. Nemiyanan ka, nasugyan ka na sumiyong kaki pulan mo, tigil na miyanan ka kung nag-iya. Paman ini tuwalin ka ng utwa tutong na miyanan ka. Nag-iyo ito ikasuruyan. Na pangalanganan mo kapusa sa kiki isunod ka na soro. Ilan yung mga ina ko sa Rasulullah na miyakay siya na pudalakaw at napadiyan ng mga sokta. Siya kuda nira nagyan kaya dua kuba. Na tumiyar kung sa Rasulullah na iilay niya ng boto at dua kuba ore niya na pitiro yan kung mga pudyan. Hindi nagyan kaya ilalabang sa kaya dua kuba na pisiksa siya. Tanpa tingin na pamanamala ipsiksa kirang ko Allah. Di ko mga padiyan na yung Rasulullah na inusiran pisiksa. Na pitiro yan ang utwa isaw na. Tingin na diyan kaya isaw na ipsiksa Allah sang kaya kuba akadalabangan nun. Na yang silin namima paman na pudalakaw sa kasubuya. Ay pudalakaw niya na kasubuya. Na pisiksa na tigil sang kaya kuba. Na Rasulullah na sabab kugugong niyan ko umatiyan. Na miyaki kuasa pakung akorma. Yung takong panalay na ini uga. Miyaki kuasa pakung akorma amaylaw. Na orya niyan na inopagyan ang kutwa pakung. Na iniskriyan sa diyan kutwa dua kuba. Na inisun ng mga pediyan. Inon kau na nanteguha na tigyan na piyan niya kan ku Allah agyan kai absiksaan na dua kataw na makadkesiran taman sa lima ganuang kaya paknamorma na kasulian yung siksa Allah na isalan upaman na pupulsaan taman Nabay po di ka di pusay na di ka maginom. Ako pa mo di ka maginom na di ka di suyan na nabaka di pusa. Di ka di magunos. Ha? Pangalang ito o puasa. Anto na po di isang pangalang yan. Na kapamanita. Yan yang meranang na sabab sa miyatray na ngaya dilatan sa kapamanita. May pito muna suwata ka na minisinda ka.
sohu naka ada nian suwa ada nian kuat nanti ada orang tiga miat tubuh nyati belaka jika di pamanita miat terinu naga di datang kira lagi dia puasa na pusa kanan akagenekan kaso pamanita aturapan sokan yang kaya kapusa maka apa kasih Nyale yang tanpa persangkaya apa kasih ga sisi kita pernah otak irawan na sumagari na siran na sisi niyan so arinya uli na sisi niyan so haanya Diam karena nakapakasih namiya karata-rataanan aswa-swa iyo manusia pada penanan ko inalo yo syaitan ada dengan yana ini datanya siapa dia nakagia kumakaw man ini seman pagina syaitan nanti gini no siapa dia nanti gini tak karo dengan nak ini tuh di dengan kain mitkaro ingin kaya kapakasih nanti gini namanya pusaka dia magagawa tiga no mga tao sa padyan why dapat tiga mga ato dia magagawiran Soya mana niyan na makasisiga sa manusia ka piyamasan niyan ko sa ita. Namiya karata-rata na naswaswa. Kaya karata yan na Rasulullah na diyan na al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hata. Yan mo tuwa kapakasig. Na pagkilian so aman ka mafia. Lagi dia jika di pusa, jika di bagaman. Na pagkilian. Paman namanya orang-orang kau nya orang-orang pilih paduan kau ada pun magagawin na kaya nang tua apa asisi kaya niya na upamawan na ikutan siya berua na kaya namanya daw sa berua kakya namanya daw tua puasa pilih paduan kau kami akan nagir ka iya tatagi kurun ka. Apa kasih? Ini ibarat Rasulullah sanggup takap kenan yang sanggup tua jika di busa, jika di pagaman, sanggup tu apui igira tuturunnya nang utai tahun nama kaduga, nang utakap ke pusang utai tahun, nah lagi di tua Rasulullah akap kena, apa kasih? Kumang amal ka mga pitu. Sama nito na hasana. Kenapa kapusamu? Kami apun suwa tiga sebuyang. Ya apun suwa tiga panarawi. Ya apun na goto apun suwa sama sekali. Ya apun goto. Kayanya. Na adu iga pagawali. Takasagin kaya raya. Kami ada so pasis. Da pasis sa kekuama. Kaya nyo, gira magdawa sa patin na pasis ka. Api ada na paspor ka na pagile nagyan ko tua itu lah ko sa tawa tiket bisa na ko tiket gitpas buena gitpas ka boarding pass ada na paspor ka ada na tiket ka na udah boarding pass ka na baka kau itaw security mata paman ako benito ka paspor tiket, agintu isyarat o kaparada ka sa mutapnya. Uwit nada ka mga kuasa boarding pass na di ka rin makasunod. Di ka pa kala sa mutapnya. Paman na kialangan yan so tiket ka. Kialangan yan so pasport ka. Nalagi din na yan kayo paman na kala siya kapagama. Paman tidak antara iman tua kita di pusat kita lebih gerawi, ubah ini kata bisa anak. Ini kawan ini berbakar antara nama surga. Alen lupa mana boboy mama. Ini kawan ini berbakar antara nama surga. Nakali opor jika kataw ya adu sami alam. Nabakar opor asum sa arayban.
Adikiran. So lagi dena benang gila tangan. Akagia katona no pamanasak tanong ranaw na paman masasanay tamu si sangaya perlu. Kadugunian ang puasa tanu, kadugunian sambayang tanu, kadugunian ang mga tarawih tanu. So arga tanuan, tamu sama la arga. Amai man ko ayak kang gelubukang ka. Di manto sagian kaya Ramadan, adinga 3 puasa. Na miada unang koto alangian, miada sualangian. Na ayat pramis Rasulullah na tingin naman sama Ramadan na imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadin sa tawa puasa Ramadan ayat ya pusan yan na paratian niya si Wong. Ayat ya pusan yan na pamana pangibenar yang sanggup 12 daging mutua kapakawitan sanggup rayan na pangingin benar mereka gini dia pusaka na ipridaulu Allah sumyaw na amian musan pere mian pusaka o 10 agun sa ulan pamanenda ko may pusa Ramadan na ayat tanong ya pakabuka naman niyan na dia mana dia mutua dia pakan setan 10 agu isa ulan na mian bisa kau na umasu ang agyan na kapul sa kaiman to naman na ketotong to geda kay peridak ko Allah taala amay ko ayat ya pusang ka na paratiang Allah usang ko bagas kay begitu Allah so kasubuyang na ayat atiru nabi naman qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia mau tahu amanin sa mga sambayang. Dia yang mga sambayang apa dindigan na mga sunat tuna mo tarawih. So tahu amanin sa mga sambayang. Aparatian yang memusiku Allah. Go pangin penarian ku balas. Na iprila umamu Allah sunyana ouna amian musanni. Gibi kajimai inang tano sagia moto akatirau. Opongweden ayabu akabsuka sa masjid akapirawika. Nakagia tukul sa Sulawesi si Mujian na namakakan sa Sulawesi. Na miada motua miada yang motua ipumrimi sagia moto imana boyang sa mga sunat. Nah sekarang namanya kan kasus Sulawesi na niya positif dia din untuk semuanya. Kenapa na malalambu na makapasal katiraw ini pun na makaya. At susah Sulawesi makaya niya katiraw na premium kapman niya. Dia din untuk dia kumahan. Lagi din na napsulkan mo paman na ayakan dilebak sa agama. Na para ko Allah. Giti kami lebok sa agama, pagmamagay ka para ko, sembahyang ka para ko, pusakan na para ko. Amay ko ay di ikatero sa mafia para ko Allah. Nagyan ko tadi ikatero na sadaka ko sadaka. Wal kalimatu thayyibatu sadaka. Mutadi ikatero sa mafia, naging tumanga sadaka. Irawan na mga tao irap kelu yang ya sadaka nanti jadi itu yang mga ustad ya dibuat promosi dia rasa sadaka na debu ini tadi misi sadaka ay di ka to niya ito ang tadi ka promosi tang tao ustad na sadaka ini nung tuwato so ikat terua o mafia na sadaka itu sabar ayah siap tanu na igira ditaru diterona kateru amapia asada
adna biya berarti arna tujuh yakini juha maka baru masih juha Kata nama dia. ano pamana Betul. pamana ano ba niya siya panguto pamana dira ni kapakan kuna sama dia guna pakayaw sa sawa ay sunang Arab na kebubianiran na pakayaw sa sawa Nuari. pagganiran ka taman iman to na di mga Arab na pagganang kanyan nagirawa ng sawa sorga katiro petulo sama pia paganiran niya makayaw sa sawa ang kuha karo may juha yang mo tuwa ba na tiya ko yan ko makapalakuan paman na makapala pananaguya yung tamakapala pananaguya nakaptan ka na kanabadi kaya kalilipatan yan mo lumayaw nagumiyan na susuma Ajay. na miyaloy sa Maria bid na ayan yan nung kiyagda maamyaloy sa Maria na ayam niya pikiriyan na pagman yan ki juha o gumanya ini kirian miya makasugod miya makasugod tingin juha imo ay makasugod dia tahu biarnya pengaruh juha na dituanan Dengan rumi ni raw juha akhirnya tadi mau dia na utak dunia do amana marata lan ubang ka tu terwa karumana bayar terus orang nak tadi mana nak tadinya, ada mau wasi pasti jual, ada ibu ketuaran dia, ini pernah ibu kira angka ya karumannya, nak tak karumannya, namanya tidak tay. Mata. Bina dan ini jual, ada punya terus ya nom. Ini nom jual esok, namanya lu sangat dia. Mereka jual, namanya makasih. Rumini raw mabusi diyo ang takaromanyana na ino ka mabutigin mo sige. Tingin namin isigidang natigyan na kaya tad maraming si inaka. Amin po wata tigyan siya, tila ka abubo ya siya. Tingnan yung tiro, lumayawan. Kaya tad maraming si inaka, amin po wata siya, tila ka abubo ya siya tigyan. Bila naman ito, paman na marataw ko ang pong buwan. Pinangilan mo, ano sa papusa, na pripirang tanong yan, ang makapiatan mo, iulaw-la. Makapia kayo ulaw-la ko pamilyang ka, makapia kayo ulaw-la ko mga seringan ka, mga layo ka, mga lulot ka, na pamanaginan, pripirang raktan mo, wag yan kaya kapusa. Sa mga kaniwayaw, yang bertuah kaya bubaya kasa kaya pa kauma orang mo diba anan pera gawin pun ka inumada ka lagi mauna adi pusa dia ini anan na ketika ng tarap ke bubaya yan lagi mauna nila yaw niyo pamana pagawintan mo yaw Iramini tataw na datang lumakan yata. Nanuman na yaw sa bakan yata Saudi Arabia. Ano yung ganyan namiyakan yata? Tigyan na pusa ko. Ni pusa. Niyapitan na lumini o mga padiyan. Bakit ni pusa? Wayaki ka, miyunot ako sa Saudi. Miyunot ako tigil sa Saudi. Kenapa ya kata roh na miyunut sa Saudi ka, miyununa sa Saudi. Mana pun tanah pegawai. Lagi itu na miyununa pamam iman to, na mitigir ka, kakak dia miyakan sa Saudi na lagi daya oras, na ada pun tigira Saudi ka, gedu ikiram. Miyununa. Kenapa kami yang menutup? Pamana ada na pergi pulangan tanah. Sangat tua besar berusaha tanwa,
Miano tahu tinggi sa Saudi, miano tahu sa Kuwait, miano tahu sa Gaya. Nah, ayah pagi lentano na yang moto tinggi na miang moto na miang na moto fikira de fikira moto tinggi na moto. Birai bilen dan 5 kauras, 5 kauras. Miang na kasa 5 kauras. Oh, bener ke pakaian na itu ada yang usian. Kira lagi berpasilakan nanti yang una lagi sesuatu, Nanti kira orang yang una. Kira ibu tahu tak minum tahu kira. Ayah benar nasirani miya kau terang. Oh, sirani miya kau terang. Miya tumbuh kira. Miya tumbuh kira. Nah, sesakian kali Ramadan. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya isusubian siya mga galabak mga dakalantan o na puna ta mga kasubian sa sunata na mga dakalantan mo yang mo tuwa sunat madakal paman na dinyan na sisiyapan na mo tuwa sunat sa diyang utama nga sambayan mutaluhur, asar, maghrib, isya, subuh. Na adna mga sunat sana pagpunod sa rutua para dua sambayan. Isa akyat teru au Rasulullah na 10 rakaat. Na ikadua akyat teru aniano na 10 rakaat. Na katya sa mga darpo. Yang berkuasa puluh agung 2 rakaat. Now 4 rakaat ko unaan dulu. Daka pensimbo yang puluh. Nah misimbo yang kau sa 4 rakaat asuna. Nah orian mo kaya pakasimbo yang kasaluhur. Nah misimbo yang kasa 2 rakaat na. So yang berkuasa na 6 rakaat amata tabiun asunat ya. Ayat tunggu na orian o kasilbo yang irong sa maghrib na 2 rakaat makapasat kang sa maghrib na silbo yang sa 2 rakaat asuna na yung mga nakasagi ang 6 rakaat na miyawan 2 rakaat. Ayat tunggu na si Iku Aisyah na orian o makasilbo yang sa Aisyah na silbo yang sa 2 rakaat. Nah, yung manakaro na miya 10 rakaat. Ayat 7 na unaan subuh. Unaan subuh titan na 2 rakaat. Nah, yung manakaro na mimbelo ya 10 rakaat. Yang kanan inaluitan wa mga sunat na amay kading kau to pelepas paman sisiapan na kau to na adna korban na sa kasurga ayam yang gusto mo na diyan mo to ang mga sunata 10 ako 2 na 10 ira 10 na 2 rakaat buko na luhur na 2 rakaat buko niya 10 rakaat lang so yang katatagon radar pa na suluhur so maghrib so Aisyah Abu Susubu. Adna mga sunat adaro. Ayah sunat adaro na unaan wasa. Unaan wasa. Na Rasulullah na ayah din yan isimbayangan o di panasimbayang sa asar na patraka. Na adna katibuyan mo. Pamana sutaw siapa niya nagyan kayo pamana 4 rakaat o unaan o asa o pamana perilan sa kanya noong perilan noong adun pa na isa o pamana katiruyan diyan mo to akasya pa sa mga 4 rakaat na miya haramati diyan so sapo yang kunaraka. Inutul ke haram ku neraka nakagiarin tidak engkau Allah. Paman abas taril engkau Allah na yang puas ka ku apa neraka.
nya haram masuk sapua, nya haram menandai dosa. Ika dua kenapa pencagian koto 10 rakaat atau dina 10 dua na sunat keunaan waisa, sunat keunaan waisa. Irawan nama dah lagi rup sembilan tinggal pamoynya nuap sembilan nanti tinggal ada belasian namanya ribat sekanya, ya ribat. Ada pernah mana ingat adi sedang sunat keunaan maghrib. Pamana kapat bangun sa maghrib, na di sirang pasin kemat, na sunat sirang sa 2 rakaat. Ita limaw na anuay sa pira. 2 rakaat, uli na 4 rakaat. Kaya bos ako. Diyan ko to, ading garong ikang galubakan, na ayak ako pasunan mo to, na ayak at terong nabi. Na unta tigil na mabayna al-adhani wal iqamati sunnatu. So pada tanda tigian no bar agus so kamat na upama na adna sunat. Lagi dito pama. Udi ko to siya yang ilang, udi lagi ang to ko matatelo sapudo, udi na sapudo ako ay puto na sunan ratiba. Nyamana niya na yun po nawala yung kasama sunan. Lagi paman na bigyan mo to Allah sa mata umpama na mala ariwan hijira mana sita disuruh sa walay na benar yang mga sunat ko mga disuruh sa walay na ada sunat bukan niya inomap yang utara pakasun sama segitu paman na digaji makasunat hijira sama segitu hijira sa walay na ayaw buah peginan kan mas waktu sebenarnya masa dulu asal maghrib Aisyah di nasuha. Ada mga sunah at inunigal at ang sawanay. Yung tikapya o kapsul sa masjid. Si mga mama agi ayah papanigatan o kapsul bayang sa masjid na sa mga mama. So masuk ba na doon panigatan sa kapsul sa masjid. Ubi na upang sa masjid. Nah kekuan yang sebelas lagi dunin belas ke mga mama. Sehingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagi upaman na inadminya nuntu ada upaniugatan ke mga bubay na ada namabu pengira Rasulullah upaman na si karo makan na kaboy na susah masjid na dia kan nunun pakasohan. Naya pitero nabi na ubani arna so mga bugay sa kasugiran sa masjid. Kaman ini siapa yang mga mama. Uga sugo ya sa masjid. Na pagar ini siapa ko Rasulullah ang sahabat. Uga na sumanga bugay gira sa masjid. Na pagar na iro na makaw sa masjid. Na ubangan roho di pamag istorya bukan sulagan niyo kamara tau. Girawan na mga pedawas gitna niya ko masira lain di pati. Roho punya kan tunggu tadi maritis na basira roho di maritis. Na mara tau tuh iba sulagan makana bukan bisa masih itu pamadna nama marona bukan gira. Nah, penanggilan itu paman nasuro bay na maka iimenatigira. Kasi ko masa Rasulullah na gira subuh na adna sama kita mga bubay. Ino man miad na diyan mutuwa tigtanwa parakala. Mutuwa gira ko oryan o kapakasimbayan. Na ini pamaya to Rasulullah asotao maka pasad simbayan. Na upaman na malas dia muta subhanallah alhamdulillah Allahu akbar na tetelo pulo aku telo na dia muta telo na siyaw pulo aku siyaw na pulna penutu ati Rasulullah amagatos asla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Na ino man untuk pesuwa Rasulullah agi sumanga bubay
absun sa masjid na ansiran makabaling daan muna. Na lumir sa mga mama, na kanabasiran ni mga tutungan sa mga bulo. Dito man hikmaro, owa. Na upaman na makapasad subugay, ami subuya, na balik siya din, ha? Di ka nuro Krista baya, di ka nuro ba din di ikuan. Taman bekas at di mga eskwela, ha? Ayaw mo, asangan niro, nasukan niro, ang subuyan kami. Di ka pa kaya mo paman na balik siya subugay sa mata mo sa masjid. Dia nak suasana pada yang mengambil. Kaperak ala kita. Iman tu nama dah lagi perak ala amara selam. Na bro dan sa Leo. Antum ibalah sambut wahab suruh. Na yang katiru nabi na besta jingau tu pertepasan. Na somanga dusa yang gedebekka. Na bersisi anu kau Allah. Api ayah ada lah dusa yang kedua kana watigianu bibi araga taya. Lagi bukiti uraga cakada kan. Nah sabab sajingga roka penepasi nyamana nian posisi yang kau tua. Muta apa nasbiha. Aman nilai ni man dia ada mata na lango na disainia. Na upama ko wandel na pale din kaplago. Ha? Dah kalapis mo. Ayah po kapilapis ka ni gira paman na minipak budaya so paman na tunen kontra ini gira minipak budaya so kontra ini ay barat yan na niya kalinga-lingawan na umaylain ka akiyaw puno tagta ka na miyakan sinig duto alin na kapiyan yan na kapiyan iyaw lugan sa marsa. Lagi dia nak lupakan ayah di sini waktu makan kedua nak pada di kapal labah, mungkin nak ukur kesukaan, nak dah kelabang kau, tidak kesukaan, dah kelabang. Lima tua Ramadan nak dia nak panang dan tanah alam wana kesukaan yang so kelabang tanah. Nah, dia tu hasil bayar, akan sudah masuk. Ini yang asyukur yang ada mga imam ada tu. Na umagulung ka asi ko patapuluh gawi. Na di ka mga lepas sama takapuluh lepas mga imam. Belau tenang penagih mutua paman takbiratul ihram paman ageteruan yang ko Allahu Akbar nararautan kau paman duduka. Nana maka patapuluh iya dan kau Tuhan pasang. Namanya kali beri kamu munafik ya ibu Rasulullah. Kamana kita rasa kamu munafik. So ini kau paman namanya ada Tuhan kamu sabalas. So kadang lang nabubukalan niya kakagi dito. Hindi niya katonan kung ipagkakuan niya roh. Na ino mapia suka paganan kau pun naman kato kau iso beli yang kota dengan dibelubakan nakiada ng sabon yan yang kasubo yang namarkan niya gelubak kasusuwa ka na inamin niya sa Quran wa innaha lakabiratun yan yang kasubo yang nama pamanang niya kapan-kapan niya gelubak bin negida siya ka adi yang tagak wangau nadir kaji beloy amake agenda ini niya utama kapaligan Madalun penagawi nanya di pamu saya nak utamia makalala karton apulnya upusnya karenanya paman awaya kilo yang utama na 50 na bubaka na sa mga ito sa kilo ngayon ito na panabinal yan na miuman niya roa utadilanan mapusan yan na niya kalaba nasisab-sab na habi di bro na pulo dito niya uwi na sumyagan susuko rahat na din yan magagaw makasal niya sa subuho rahat di mapan dan kaya kasih bayar negara siap ka anggota belas biar hati yang anggota belas nah berhak pernah anggota kasih bayar keda utara pemulihan nah materi nggak sapat pungkul
Miaka ke orang tak sebaya. Saya perlu mga ulama na gino takaptuli na sa ginawa ka na siya sapulo aguli magawi na galaya maka ginawa ka sapulo aguli magawi ay barat yan na upang nalagi naman ito aking pagpaginaw talo malaya maka sagyan kaya soldier Ramadan na amay ka makabuka ataw anak Berkanaw ka sagyan mo tuwa kapagnaw ka igira kapita ay miyalem kau na basta lem na ginawa ka na andin ikaw ang pauras na upamana o kapan na berkanaw ka lagi dia pulih bertanwa ginawa per sama pihak sultan sama takapakadang na sang kutuwa kapakapan ng bayang sama suna na igira niya ka na utano akapita na uad na oras apa nanayang tabu utako gira ko na adna yung sa kapamilya na pinigira na uta oras apya niya luto ang luto kemiran na nanayaw nira na tudiyan na ayak iya kakanta mo alas 4 na nagubugin na kakabu na miya kapia-pia na sembuhyang ka pagkatapos ka na buka sembuhyang api ang dua rakaat amia dugang na api sembuhyang ka na biar ka ya ka sembuhyang na udah kegugang ka isu kebukaw na ada amilalangag ka na api suratul fatihah buman na kiasana suratul fatihah urin na uban yung di ipamagani na agyang kutwa ibubutan betian sa agyang kutwa kasi ito yung adiga pa agi sura-sura sa mga ulama sa agama na ayap piturmiran sa agyang kasambayang na akwalun, af'alun wa akwalun maksusa paman na mga ganubag mga katero matetepu ya tidak semboyana na moto aksyon na matetepu adiga pa kayo ba amigo semboyana sa roman na pagadin na kaso aksyon na kung na ibarat yan nagira takbir atong ihram na ipunuka lima ka nadiga pa kayo ba amay ka isa semboyana na tiga Allahu Akbar inalina ka udin na amin pansumbyan na tiga Allahu Akbar inalina ka tiga pa matut tunduri no to akin ko bidiru di kesuasu dai dong tapul matian na suratul fatihah na ditu ga pakaya alim antone mi asu Allah wadin yang berkida na fatihah adin mana ma tahu pamana ya harus kena apa kalangan dia korek na aya inalu yung mga ulama na udin ka katawi mati asu fatihah na semboyang na matero kang mutua takbiratul ihram na titinduga na kakarang ka sukap mbetiaan o suratul fatihah kakarang ka utakatinya na mama na gira mayon ka ko mama na utakatinya kapmutian yang fatihah na kakarang ka jadi ko matau matia na titinduga na mikarang amiapos na naroko ka soya kana mianna gitu semua namanya kasih bayang kena ubah sujud mata umatnya na begitu kepakai bapak kasih bayang kepakai yang kasih bayang ayat ini safar na ubah ke alim yang kayak sana saya ini sudah na ya sebenarnya mana yang belian bagi yang mga pasal kami na tigiran na kepakai yang ayat sunnah bisa kasih bayang Yana na biskutin na tigiran na ayat keberti amin na suling ni sa diyang suratul fatihah kaya milalang kaya kita agak untuk Arabia na dia nota Indonesia na tigiran kaya mga ako mga profesional na kila agak dia tigiran su Indonesia dia nasama na to digan si bena digan di bagi English na tigiran nawa dia anak tunggu ada putra amas adil
O kita kepakayu tu ajigir kana na biya kiblis kanu na ini siapa rubang ka alina so ila terwasa moto permatian ko sambayan. Lagi dana amana jika pakaya ayat na pinures kana yang moto abas Arab ni. Emana wastu na basta di mata terus abas Arab. Nama watan lagi ko apa kasongko. Wah, ada yang siapa? Kamu sekarang bilang mata terus Arab. Hah? Basta di mata terus Arab na beberapa surga. Dah, sa surga mana ya besar na besar. Nanti tunggu ngerwa meranau atau di sini buta. Hah? Meranau, ada tamu saya namanya ada orang meranau. Baru sedikit mengabdi dosa besar. Namanya api akan mah. Jangan orang ngomong. Mata orang dosa besar aku. Tiga iman kau ikut di sini besar. Mata orang orang. Nah. Rasul dengan musuh. Nah sekarang dia nurunin mata. Jaga wida kaliran. Dia kan mau sama di maaf terus besar. Nah, mata maaf nak sogan. Pero dia nu disembayangi mata. Nama tahu kan sahabat sahabat kan juga pikir Allahu Akbar, lalu disitu ke samarana. Ya tabuhan sa beger sumanisa. Allahu Akbar, besau tuara. Ya tabuhan kami sa beger. So di kan kita atur sahabat sahabat. Bumi ni raw Rahman, alhamdulillah rabbil alamin. Nagi tu mana besar, nak bersamarana. Wah, semua tahu kan sahabat sahabat bu. Tahu. Nah, ini apa namanya? Sama kalau lagi itu, sumber yang lagi itu kita tahu sama-sama. Lima kita sama-sama. Tadi sumber ya. So, alhamdulillah. Apa-apa yang mana tamu, mata tamu itu sama-sama. Lagi so alumana mawina, ayah besar besar. Nah. Tambal. Banyak nurasun. Isgatan. Rasulullah nekira Ramadan. Kalau ini tu aku ada tanu apa namanya sunat kanzikar, kalau ada nama kanzikar, ayat manusia pemana dia terus subhanallah sama gatus, alhamdulillah magatus, Allahu Akbar magatus, semua aku dah mengatasnya. Nah, dia terus berbagai dosa manusia. So, kalau dia Quran, nah, penghadap kita mengira Ramadan. So, Ramadan na ulan-ulan ayat Quran. Nah, kira kita berarti ini Quran si ko mengawalnya. Nah, adimat untuk wala. Adimat. Iba semangat senap, anak bulan-bulan, anak positinan ko pa ikaw, adi adimat, siya mga rosa, na adimat, na aya adimat walay na sumak kubati sa Quran. Awan na magugaling rawa mga syaitan, na dirang kebabayaan mga makinig sa Quran, begawa siya. Begawa. Cuma semua walay tanong na dito na kepakaian yang kedua dengan nama syaitan. Jadi kira berarti yang Rasulullah anak berdoa sehat. Di tiga terona ajimat itu. Berarti anu sawalai sa Quran. Pemana apa yang mana itu? Importantnya adina berarti ayat. Ilamat surah Rasulullah. Ya'alwin yana dia bertuah suratul ikhlas mutakul huwallahu ahad. Nah, maka telung pama betia na lagi umia betia kasus sa Quran.
Na dini tu putu pasi, bapia mata open mati saborana, na dini ka putu pasi, abgabati akaso kul huwa Allahu ahad, sama atlo kapipita, nama atlo igirama juga lagi dulu tamat rasulullah. Ya kan betul lagi mukabuka ina somu rasulullah nama di pengaroma. Apianan na. Natigian rasul ayat kedua ka agubaya anakan nama pengarumaran. Na uman ko ina mata mati semua. Uman ko. Uman ko natigian ini gawi di bawah mana si etigian otendeli ragun saragun nabi Muhammad ikut anak-anak aslinya Imam Musa Saragun. aku sibo saragun Dan. aku mandoi nama tamat yang seorang Na limirji ko na tao ko din. halo Waalaikumsalam warahmatullah. Oi, alhamdulillah. Minuto ang Saragun na di pusa hari. Na YouTube din kami kada la posisyon na tigiran na suara sa program ni Mayor. Anto na i-update kaon. Na YouTube video on ang utod na ando nga makukuha niyo listaan OI. Na YouTube ni sunodin. OI. Pero ito na ay na ganyan po na ito na gawin niya. Naneno ka mga final to na kuha na nga buka adin na pagitukawan ta ko mga imamo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ako sa paniman to sa iligan, nakasisi ako sa Konapiaga po. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi pertemuan kita mau mengatakan May pengaruh. Bisa yang utama itu pertemuan. May mga kapangaruh katamanan. Kemudian ada pagan tak dia panggil utama. Oh, hari pagan na malipir anu Rasulullah. Nada beneran. Antai juga kita mata Rasulullah na umanduri. Nah, jika menjadi perusahaan upaman tendayo saraku, adne ka penuwa pantunan ya bubai. Dia menjadi diutus. Wah. Di mana yang tendayo kagagawi. Jadi pantunya. Mama
dah apa tu, oh ipusa, usarabu, teman sahuran mandiri. Umani pakuban Rasulullah mga sobat, ana lenda pakatulu. Dia kaya mama, nadinya untuk ipamimikiran. Itu semua pihak pamawakin igira dinamian dia. Oh, bumian itu pakatulu na pala ya adna mian din Rasulullah sakit tiruar Rasul sakit mutawa. Isa yang mutawa tanda. Halo, ino ka na? Ay ba na ilaman sisiya ko man sa bukid sa Punapiaga po kadi kami di seminar. Ay kay pakading Abu Saima. Ay magito gusto mo tama mga Rasulullah tigyan na sa pangarumanan. Di Rasulullah kundul kagian kan na ipapantun yan tigyan na uway kagagawa na maaman na niyapiyag pangarumanan mga Rasulullah. Kali yung mga tupi sila naging mamunta mulay na sisiwa niya na kaiyakaruman niya. Na ada di mana sumur mana kapukin tahu yang ada di mana, Ana mia kakiro sumur ya, pamana mia lapis harus sana ya mama. Ini report yang kau sumur. Tiga nasawnya apa ngaruh na pamana mia lapis harus. Tiga nama ini, tiga nasawma sopan tunar na jadi depan. Nanti Rasulullah pakai pangan apa? Pakai semua ada guys ini. Yang ada apa? Pagi aku makan apa? Ini semua tu Rasulullah ini kita pantun nama tuanya pangannya. Nanti kita perhatikan mana nanti juga depan. Hana di mau satu tahu. Jadi Rasulullah di memanggakan. Nanti Rasulullah giyomo tuwa kata matun sa Quran. Diga depan tigin na uwan. Niya kaisa tigin na diga di manusia. Namia legaran amia teroka aso qul huwallahu ahad. Na makatlo tamatiya mabatiya malaki duku niya tamat sa Quran. Na diya di mana na tigin perpasan man gawi. Anak tinggal seorang orang tua yang mendekat nanti tidak Allah. Tinggi dia muta kasih yang sama rumah sakit. Nanti dia nak sunnah betul. Dia kisah tinggi nanti di manusia. Namanya terluka. Amai kasomong tak sama sekali. Amang apa kita pujian mah. Igira awak tua Aisyah. Nah lagi tu. Ya panang yang antar susah protokol kagagawa. Na okman no somong ta sa masjid amay kasobo. Ama kasobo ta sa jamaah. Na miyan pero katigyan na lagi ya panang yang antar so ya ko sagawi. Na dia kan di mana na natigyan pagpasan. Natigura Rasulullah ko yan na miyan ka. Natigyan na awa. Natigyan na sa pusa. Natigyan na mini pamusiya ka asokau amaka pusa ko Ramadan na oryan o kapakabukannya na pusa sa nunggawi iko sawan na lagi dugia pusa niya susaragun na sama niya tigyan na kapupusa na kanuman ng erang kami apa sadar niya so yang mana niya nagayabunera niya surubay na nahiyo po pamana niya ya tanong pama rumah saya. So lagi dia. Kemudian kalian mutua surat Al-Fatihah maka terlalu lagi itu paman kita mata suhuran. Semua mana jika melepas Aisyah, jika pun melepas kita subuh, jika dimakan jema, lagi mutua Aisyah sampai hari juga lepas mau bersagawi.
Niat-niat nambayan kau. Nah, di penanggo tua-tua, nah, dia pun sama tadi apa dia lagi bukan sebenarnya makasihnya bukan sakui. Nah, ada pernah isyarat terung Nabi. Asomana tahu aku sumsiran sama sedikit kodul amali putang. Bila Aisyah aku semua memang putang. Nah, beberapa sumaro. Nah, sisa anu mana mauri. Nah, sebian untuk Allah satihaya. Tiga ya. Dan mana ni kau para yang tahu? Ayah sekarang ni kira orang apa yang mau perlu sudah salah masih kita isana berkabut lagi berkabut suara. Nah, perlu tahu. Sebian untuk Allah satihaya. Dia berdoa, apa sudah tahu amali betul. Ada burung ada yang dia apa? Timang susu, Umar akan susunnya salah kau pentua belas di rumah. Iman tu Ramadan lagi sultan. Paman apa ikhlas saya apa yang burung dia para ulama. Anak sunanya berama. Inawa perusahaannya ayah suasa Imran lalu sabuti. Nama apusa satalungi nabuwa. Nama ikan berputus na pusa sasalungan. Nah ini itu yang mampu dia pusa ni nabuwa sauna. Wah, berbeda ada suruhan orang undang-undangan orang Pakistan. Nah di Pulau ayah pitero sa agama na pibilangan so kaya pusa na Ramadan. Waya buat kaya pusa na kaum sa pulungan gitu biar kaum. Wah. Pertanggung itu biar kaum. So pada tanggung kapusan kaya sauna. Umpaman semasa ini pertama. Ada benak semua mengalok stana yang kira kia rokan ayat termirano nak kia konutan. Masuk di mana di rumah. Wah, betul daya tinggi. Bestaka konutan. So pasti sikupan dan sikupan. Akia konutan. Bagian dan isa saparan buaga matan. Kita nona sudah. Kita nona sudah. Bahkan di Panulai. Ini nanan lagi itu proses goma lagi goma. Nah maratau. Aku pakai aku bertanya nanggut tua prasana. Bangau tu kontrol nanggut tua mutua bel sikupan atau asli. Di penagihan mutua ibu rumah. Na tinggal ke kontrol na sama na pekau tu ayuka na perhari kau. Na diang mutua hapusan na opung na ad na makasud say. Sangka yang ngarita amal pasien nang koto amana nalo niya kabatan ko prosa. O saya bisa sembuh hari na oke itu. Ditiga pakai Rasulullah asal gaya pelitan na pakai penumpang yang swataya. Jadi wana takapan pak. Nah apa mana pelitan na pakai penumpang sawata jika di pusat. Kira sisa kaya sebuah hari ini dia berkata tentang puasa. Kenapa untuk berkata? Dia bersabab apa tu kumah ulama? Nah yang istilah dari Imam Malik. Nah ikilah puasa, nah suka pedas, nada apa umum. Maka dia ikhtiar tu, ubah dia bertuain. Nah apa mana dia kalam kau. Juga tadi ada tak puasa. Upman ugalantika adilon malam dibuang sebuah galika naruhnya tahu dia bertuai nak kepa jadi mampu Imam Syafi'i nak apa kainya pemuka ini apa kerdeska. Saya mana dia nak jadi tak suara. Upun adna syai. Amata usangaya sebuah ngari na upuro makasud mala pasien ang utamanan na luar iti bulu mala pasien ang utamanan niya kabatan komo puasana. So panangilan tamona ayay man to upaman na taksidano
mapagtanong o mga tao isugo yan ang kaya kapusa. Naya kagapagtanong maupaman ngurgientan wag yan kaya posa tanong di mo binasa. Ngurgientan mo. Hindi ngurgien ang na durian. Akan ba ako mga sa durian ang miya kasurla ka? Mga dinako na ngurgien kami ito perlu akabut. Nah yang ini ngurgien lagi yang kaya ipakasurla ka. Pamana sa siagutan na miyagutan akibinya sa puasatan na panangidan tanong makadumputan mo na yaman niya na niya pedega niya kapusa sa tubuh kapusa na pedega sa kiyang goto agutara dan sa kiyang goto arayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berdasarkan Allah lagi kayak pertanyaan amutan masuk sa usia. Kailangan na sa oras ini signifikan untuk memarakan tentang itu yang tentang wala itu yang saya paham. Benda mana ni na punya mapia na mga pakisultan di mapia. Wai ani kita kan na kita kesambutan pipia demi kita pemangapun na anu tahun bian dulu ya tu lagi untuk itu sultan dulu. Si kemudian penemuan datang bapak pelingan saya di emanan ini lalu program pakai amalan yang dipindah epokan tirun dengan adanya visi data musliman tu ayatnya dengan Saya pun nak piaga po. Mana kamu tu adanya mga bulu ayatnya dengan awidian. Dan di mapian dan sudah sa may tuawas. Apa memakin kita no untuk di kita mo nama pasal. Dan semua pakai siu. Mga pakai siu pakai sa Ramadan. Dan rutan din maknanya dan bulan antan makna pakai siu semua pakai sitan. Dan kita mo pada nasiarin. Dan katanya pemerintah maknanya itu seringannya. Wah, lagi nila ada pukul tinggalan niya punya picture di dari mana kita na itu kita lagi gagawin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.